mi kan kuni manage kurman badayaruga mi mashruaki mi atola halifa toluge jumla vihi rashuga visaka rashuga bayka hawal ko fe mashruwe kuriga emi hun emasaka nu kurani den mi mashruge fund ki beruge fund den awun men miharu gagandaka ashekkamasdwas vejje mi project miharu kuriga difai faratun wakiko emi hun nukurative wakikoffa sarukaruge ekiki kumfunita eki radrashuga gaayame furi eki kumfunitaka hawal kuram mirashuga via mtcc hawal kuram nimmagen mige mi kuriga hawal kofe faratuge atun e onna usulge tereng beruga fund liegen e befulungu procedure e terminate kuramase kuramandata emasekke ekan kureveni e befulunge procedure eggota e befulun e hudda termination hudda dinha awahaka agumen terminate koffa sarukaruge midenne vihe mirashuga via mtcc adi ane nawar rashuga e rashek goi awmen kanada fen so yeka hawal kogen kurangoti nimma ehmema ekamuga walas mirashuga bibane adi ane rashuga sevane em ekan awmen waram se kurang nimma deveto